Bon, reka mfate akanya gato tuganire nk'uko bisanzwe mbere y'uko umunsi wira turi tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Ndabizi ko tugize iminsi tuganira guhera ku cyumweru nakoze ibiganiro 2 nabishizeho. Niki rero ndagira ngo ngishireho kubera impamvu nka zibiri kandi gifite amakuru meza cyane ku mpunzi za Nairobi zari zigize iminsi guhera mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha kugeza muri uku kwezi, haburaga ukwezi kumwe ngo umwaka wuzure ofisi zidakora mu buryo bwiza, zikora mu buryo navuga ko bugoye. Habayo guhindura commissioner, haba kwimura ama ofisi, habaho imanza nyinshi cyane. Uyu munsi nahisemo kuvuga ngo nganire byibura ku ukuntu ofisi zatangiye gukora neza, service zose ndaza kubisobanura. Ndazi ko niba ari umunsi w'ejo cyangwa ejo bundi abantu benshi biriwe kwiyandikisha, babonye amatangazo biyandikisha mandate batayabonye n'ibiki ngo bazahamagarwe. Ibyo byose ndabizi, ariko hari point shaka guspecifiaho. Point ya kabiri mvugaho ni point iyo twaganiriyeho ikiganiro cy'ubushize cya dimanche hazaba nk'ejo, tuvuga ku guhindurira abantu batumwe muri Amerika, biri Kakuma, byahereye Kakuma ariko bizakomeza na Nairobi no mu bindi bihugu, cyane cyane ibiri under Nairobi cyangwa se ibikorera amadecision yabo bayategereza Nairobi ubuyobozi bukuru. Donc abantu bose bari munsi ya Nairobi. Niyo po ya kabiri nza kuvugaho, nizo po zombi nza kuganiraho, ntabwo ndi butinde. Ariko mu gihe ntarazivugaho, mbanze mbashimire umunsi wo ku cyumweru nakoze ikiganiro saba abantu kuvuga ngo mukore subscribe zibura abantu 300, mbone na like zanyu na commentaire. Yewe ndabashimira cyane. Ni nkaho nemeye rya jambo, nubwo nahoraga ndyemera rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo nguko umuntu asabwa uko asaba niko ahabwa. Ndibuka nagishizeho mu minsi 3 cyari cyujuje aba subscribers 311. 311 biyongereye rero ni abantu benshi. Uvuga ngo twungutse mu kiganiro nakoze dimanche mu minsi 3 cungutse abantu 311 batuganye basha. Karibu, ndabiyegereje kandi ndabashimira babyumvise bakabikora. Abanditse ama message nabonye ama commentaire, ishobora kuba ari ikiganiro canje cya gatanu cyagize commentaire nyinshi, hafi naherutse ari hafi 100 ngahera. Vraiment narabishimye na like zabaye nyinshi. Rero ndabashimira cyane kuba mwarabyumvise mukatuyoboka mukabikora. Ni karibu kandi ni kaze. Noneho rero ureke nkuganirize neza, ngusobanurire neza. Uzi ko ndari umuja migration, uzi ko ndakora muri HCR, uzi ko ndakoze formation yabyo, ndi umuntu utanga ibitekerezo, amakuru nabajije. Iyo nkuru muza muyimenya gutyo, cyane cyane ari utekereza turi hano mu amafaranga byogenda gutya, uri hanogira gutya na gutya bikagenda gutya. No. Noneho rero duhere ku nkuru, tureke kurondogora kuko umunsi wo kurondogora waratambutse ahari dimanche. Ubu turase ku ntego. Nairobi, reka mvuge Nairobi. Iyo mvuze Nairobi zigira igihidakora, Kakumi hayikora, Dadaab hayikora, bibaho. Ibyicaro byo mu migi ni nubwo abari Kakuma nabo bategereza decision Nairobi, n'abari Dadaab, n'abari za Mombasa, n'abari za Kitale na za Nakuru, hari gihe haba transit muri ubwo buryo, bose bategereza ibyicaro he Nairobi. Gutegereza ibyicaro bose bategereza response ya nyuma Nairobi, niho imyanzuro ifatirwa, niho mu buyobozi bukuru. Ariko nubwo hari ubuyobozi bukuru,
hari ubwo Nairobi idashobora gukora, Kakuma ifite vyayikora. Ntabwo Kakuma yari ihagaze, never. Ndaza kubisobanura. Kakuma yarakoraga ibisabwa, ndetse na za Dadaab ndetse naho handi, ariko Nairobi ubwayo yagize ibibazo nka bitatu. Nairobi yagize ikibazo, habanje kubaho movement yo kuvuga ku cyicaro kigiye kuva Nairobi kikaje Kigali, bigera ku mwanya wa nyuma, ariko ngo bigeraho ntibyaba bigikunze. Hanyuma haza kubirindi jambo, bahinduraho commissioner wa ruhari, bibanza guca no mu manza mu rukiko, kuko gukuraho umukozi uriyangaje bamushinjaga za ruswa n'ibindi yaje kuvaho. Bien sûr anajana n'abakozi 60% bari muri ziriya office, zabi za UN zabi za leta nkuko bisanzwe, barabajyana. Bamwe banza kubakoresha amateste babasezerera, nyuma abandi barabasezerera. Uyu waje umugore musha azana abantu, yaje bikiri ugushidikanya, bivugwa ko ategereje undi uzamutsimbura, niko bavugaga. Ni ukuvuga ngo ibyo mvuze byatangiye guhera mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha, umwaka ushize plutôt, umwaka ushize 2025. Biraza kugeza uyu munsi. Mu byumweru bija kuba 2-3 natangaje, navuze ko batangaje ko bafunguye ama office. Banditse urwandiko, bararusohoye, batashe office nsha yuzu ya Paheli Cyambere Road, barabitangaza, babishira hanze. Ababisoma barabisomye benshi, n'amatangazo yaciyeho, bavuga ko batangiye gukora, ariko ntibatangira gukora officiellement ngo ibintu byose bikore. Hatangira gukora utuntu tumwe na tumwe, duke tutari twose dutangira gukora. Ariko uyu munsi nicaye aha ngiye gukora iki kiganiro, service zose zatangiye gukora, zose. Nimvuga ngo zose, wumve ko ntayo nsize, ndazivuga zose. Ayo makuru uyahagazeho cyane. Kubera iki? Kubera ko nabibajije. Kubera iki? Kubera ko kuwa mbere uzagenda ugatangira gukorerwa. Mbivuga, sinzi umuntu wanditse muri commentaire ashaka kuvuga ngo ntibaratangira neza. Koko ntiyabesha. Gutangira neza ni ryari? Gutangira neza ni igihe ugenda we ugakorerwa. Donc ni igihe bashiraho gahunda bakavuga ngo uyu munsi tuzaza twakira aba, uyu munsi tuzaza twakira aba, cyane cyane kiza kikubwira ko akazi katangiye. Ni igihe registration iriho, ni igihe abantu bakorera mandate biriho, ni igihe bahindurira abantu b'inkambi, ni igihe abantu bafite amakesi Kakuma batuyeyo bakagira impamvu zatuma bavayo basaba kuza Nairobi babyemererwa. Ico gihe rero bashatse gushuha, menkumanura ibirahure. Bo ni igihe izo service nizo service niwo mutima wa HCR. Utundi za mandate kuzifata birani bito, kuko zishobora kuba zarasinywe na commissioner wagiye, amalien abari barakoleye amalien, bishobora ivyo biroroshe cyane. Ariko igihe uzovuga ngo HCR kirakora neza, ni igihe ivyo bintu bine maze kuvuga. Tutatinze mu magambo, reka dusobanure service zatangiye gukora. Ibyo byo kwiyandikisha, abantu biyandikisha basha, ari impunzi nsha, ari abiyandikisha, iyo systeme yatangiye. Abahindurirwa, abakurwa mu nkambi, baza nsobanura ikintu abantu ba Nairobi bazi, bikorwa quelquefois bitari ouvert, babihinzira. Tanzira commissioner aratanga iri officielle, abantu kwandika amabaruwa, abantu kugira gute, ariko abaza baca izindi nzira zimwe na zimwe, ndazi ko ayo ma message batangiye kuyatanga ahantu ubwo buryo ko bahindura. Yego, nanje ndayafite, ayahe mfite ko abantu batangiye guhindurirwa. Naje mfite abantu Nairobi, naje ntanga banje
mfite abavandimwe, mfite inshuti, wenda ntanga nti mfashiriza aba bantu rwose, nanje bambwiye ko abantu bawe rero dushobora kubafasha. Kenda kuvuga iki? Kenda kuvuga ko iyi serivisi yatangiye gukora. Rero abantu benshi bari mu nkambi, abantu benshi baba mu nkambi, ndavuga abatuye Nairobi ariko bafite ibipapuro bya Gakuma, mwirasenye mumenye uburyo bihaye bikorwa, muhinduza izo mpapuro, mu profit ku mwaka warangiye. Uko ibyana biro biza bigenda, ushobora kugera mu kwa 11 bafunga, kandi bigasubira bikagenda bikagera mu kwa 4, mu kwa 5, mu profit y'amezi angahe asigaye, ukwezi kwa 7 no ku 8 no ku 9 no kwa 10, ayo mezi ane y'akazi, wenda muzabashe kugira amahirwe nyine muhindurirwe. Icyo nkiveho abiyandikisha, urumva nabyo icyo ntovuga ni umurongo utangwa na ofisi, ariko njewe ndabwira abantu banje ngo abantumva, abankurikira bari Nairobi, abankurikira batuye hariya Kabangwari, batuye Kabiria, batuye Rongai, batuye Umoja, batuye Kasarani, batuye Kitengela, Mulolongo, Kajiado Town, Namanga, aha handi hagati ya Kiseriani na Kajiado ni hehe, Isinya, Kiseriani, hari abatuye za Matasianzi, hari abatuye Ngong, hari abatuye Kareni, hari abatuye Kileleshwa, abatuye Gidurayi, Mihango, Kahawa Weste, Kiambu, na Junction, abatuye aho hantu hose n'ahantu ushobora kuba nsize, abatuye hariya Nairobi mu mujyi, abatuye za Njogo Road, abatuye za Mudayiga, abatuye za aho utuye hose hariya Nairobi. Icyicaro cha UN cyari kigize iminsi kidakora, na leta ubu byatangiye gukora mu buryo bwimbitse. Ayandi makuru nanje namenye ntandeba, sinje wayavuga. Ordre y'akazi nuko bizakorwa, service ko zizatangwa, iyo ordre muzayihabwa na office. Okay, ibintu byo gukorera ama interview ya mandate, gukorera protection cyangwa se gusaba ubuhungiro muri Kenya, nabyo byaje bigiye gutangira. Etape ya gatatu, hari ijambo nasimbye ngitangira ikiganiro, ntabwo ama etape twayahagaritse. Ikiganiro kigizeho ngira ngo ni hafi amasaha 13 naraye ngishizeho mwijoro. Ni etape ya 7, nyuma y'iki ni etape y'umunani. Etape y'umunani nzayikora wenda nimbona uburyo kuwa mbere nzayikora nishireho etape y'umunani, ariko nanone nk'aya makuru ni ngombwa ko nashiraho kugira ngo abafite icyo bashaka guprofita baprofite, bumve message itambuke, ugira icyo abona. Ndabizwara abantu benshi baba mu byaro bahuzira mu tuzi, ariko message yabageraho aga program. Hari abandi baba bari mu mazu benshi batafite amakuru, ariko bakabasha gukurikira ko wenda hari ubuhugiye mu nzu ko yafungura yabona iki kiganiro, akaba informe, akamenya amakuru. Hanyuma rero nanshatse kuvuga ngo abazashaka gukorera mandate nabo iyo service nayo yatangiye. Cyari gitumye mvuga iryo jambo, narimvuze ngo urebe etape ya 4 mu biganiro nakoze. Wowe ushaka gukorera mandate rwose ugenda ukurikire neza, urebe urahakura amakuru yuzuye kandi y'ukuri kandi ubashe kuyakurikiza, biragufasha. Abantu bose bifuza kuzakorera mandate batarazikorera, nabasaba nabingingira kugira ngo mugende mushake iyo parti ya 4 cyangwa ya 3, etape ya 4 mu biganiro mpaye nkora vuba ahangaha muri desemene yagiyeho. Desemene, yes, ngendeye kuri none ni desemene yujuje desemene. Wakibona ugikurikire cyane kuri aba bantu bakorera protection, kizabafasha. Ndakibarangiye, wowe ugikurikira ikiganiro cyangwa wowe musha kuri chaîne yacu, icyo kiganiro cagufasha, cagira icyo kikumarira. Ndabizi neza ko wenda biza bishaka gutera ubute. Ubonye ushatse kugutera ubute, ubaye ufite nimero yanje, wanandikira nje nkakiguha ukagitegera rwose ubaye utakibonye. Ni etape ya 4 niko yanditse. Hazabaho reunification, abagabo n'abagore kwihuza.
umugabo n'umugore batarihuza, iyo serivisi izabaho kandi nayo yatangiye, ntabwo bikiri ibyo urabizi kubera ko bari bamaze iminsi bafunze, abantu bazoba benshi, abantu bafite ibirarane, abantu watafurika kwa wingi. Rero wenda hari ni nacyo ntekereza cyatumye babwira abantu ngo abakeneye za mandate n'ibiki bagenda baje kwiyandikisha hariya ku ruhande. Ndatekereza ko ariyo mpamvu nyine ari kubona aba ni benshi, twobona uburyo twakira abantu no mu office ntibyogira ntibyavamo, ariko ivyo n'ibitekerezo byanje sinabibajije kuko ntibyari ngombwa nyine. Hanyuma nongereho irindi jambo rizakorwa ni ukwishiraho abana. Wabyaye umwana wawe agejeje amezi 3, 4, umwaka, dore nyine n'umwaka warushize, taho wari kumushiraho, uyu ni umwanya ujana umwana bamushiraho. Mbabwira ikintu mutazamumenyaga, hari abantu bazabyara abana kamamurekera ngo nzamushiraho. Umwana iyo agejeje imyaka 5 bamuha igipapuro ciwe ntibamugushiraho, kuko deja haba hageze ko atera ibikumwe biri electronique, intoki agatera ibikumwe byose. Kandi kubera ko batanga ibipapuro byo mu nkambi, bamuha igipapuro cyo mu nkambi, kubera kuri nyina na se muri Nairobi ntabwo bohita bamuha Nairobi. Kubera izo mpamvu mukwiye cyane gucunga cyane, mukwiye cyane kubikora vuba na bwangu mugashirishaho abana cyane. Ni service zakundaga gukorwa kuwa gatanu, sinzi ubu ko zizakorwa, ariko iyo service nayo izakorwa niko bambwiye. Service zindi zizakorwa nyine ni uku applying amalien, ugahabwa waiting, ni ugufata amamandate no gufata ama alien. Izo service nazo zizakomeza. Service ya resettlement izakomeza. Mu cyumweru cyo hirya habaye impamvu mu refugee umwe ashaka gukubita umumama wo muri UN, bariko bakira abantu bake bene abafite amakesi. Urabona hari abantu bagira umwete birya nza mbabwira bazabandika ku ma email kagaragaza ko afite ibibazo. Hari abantu baba bari mu ma safe house amwe namwe, mu by'ukuri turavugana n'abantu bari mu safe house za Nairobi bashobora kuba bagera ko kuri 7, 8 aho ngaho bari mu safe house. Turavugana, bangisha inama, nkabagira inama y'ibitekerezo mfite nuko numva nibyo nobasha kubaza wenda bo tuziranye ko bakwitwara, kuko hari umuntu uzura muri safe house akitwara nawe akayivamo ntagira ico ayicuramo cyangwa ayikuramo. Ariko hari abandi bazaja muri safe house cyangwa se aho bakurindira umutekano bakahakura umusaruro, bidepanda n'imyitwarire yawe yo, kuko bafite amakriteri bareba. Hari gihe bakeka kubesha, hari gihe babaye bagenzura nyine ko ibyo wavuze ari byo. Ubwo buryo ni bwinshi sico nshatse kuvuga, ariko nari mvuze ngo service zose izishanye no gutora ibyangombwa no ku applyinga zizakorwa nazo. Ikindi ni resettlement. Niba atariho naringeze nari nsubiyeko inyuma, nari mvuze ngo na za resettlement zizakorwa mu minsi ishize. Icyo nari mpereyeho, hari abantu bo muri bene babazangwa gukora bava mu safe house n'abandi, yaraje ngo ashikaje gukubita umumama umwe wo muri protection, ndashatse kuvuga izina rye, ashaka kumukubita, aramubangamira, aramuagress hariya mu biro. Noneho urabona amakamera n'ibiki, wa muzeye yaratatse, aba security baramutabaye ngo bamare basa n'abavuze ngo babe bakorera mu rugo. Donc bene babashaka ama resettlement barakirwaga, bisa n'ibisubiye inyuma, byo byari byatangiye, ariko ngo aje kumukubita amuagresheje asubira, basa n'abahagaritse kubera iyo security, baja gukorera mu rugo. Ariko amakuru nafashe nuko bagiye kugaruka bakaza nabo bagakorera muri ofisi. Bivuga ngo umuntu ushaka iyo yari UN, ni UN, ntabwo ari ya protection ya leta, ni umukozi wa UN wa protection, nyine muri protection ya UN, apana ya iriya bari aba protection ya leta, ni wa UN. Ubwo rero abo hariya cyane niho aba resettlement, ni naho azava. Ubwo nabo bazagaruka service ya resettlement
izakorwa nayo. Nagerageje kuranga uko ikorwa. Etape yacu ya karindwi n'iya munani, iya kabiri nico kiganiro mperuka gushiraho, inakurikirana n'ikindi. Rero ubaye uzakorera resettlement, ubaye ushaka kuyishaka, hariho etape ya gatandatu. Ubaye ushaka iya mbere, hariho etape ya karindwi. Ubaye ushaka iya kabiri, hariho etape ya munani. Ibyo birahari deja. Izo serivisi zose z'abashaka resettlement ko bayishaka, z'abakorera resettlement ya mbere n'iya kabiri, izo nama zose narazitanze. Izo zose narazitanze, kandi nawe wozitanga. Ntabwo ari nje gusa uzitanga, nawe wozitanga. Wewe wakoze ama resettlement, wewe usoma, wewe ubaza, ufite abantu hariya ubaza, izo ni inama wowe undi. Ariko kuri wowe ubashe kunumva, ndakubwiye, ndakurangiye aho wabirebera ugasayidika byoroshe. Wotegera amakuru uhaye ukora akazi kawe, wotegera record yanje uhaye ukora akazi kawe, washiramo ekuteri ugafungura ari ugategera, wamara kubona ikingezi cyawe ukazimya, wamara ukakiaplika. Ubwo rero nje imbere ndangizanye n'ama service azakorwa. Ubwo ni yose, ntaco nasize, ntacyasigaye. Mu bigenwe service zose zigiye kuja ku murongo, kandi cyakoze abakozi bamwe bagiye bavamo koko, uko nabivuze. Umushinga wabaye nkuresista ni umushinga wa Hayasi hariya, kubera impamvu imwe. Hayasi burigira financement zibiri, ifinanswa habiri. Igira financement iva muri Europe, ikagira na financement iva muri Amerika. Cyane cyane aho abagabanutse n'abakozi ba Amerika, ariko abakorera muri abafinanswa na Europe, departement zifinanswa na Europe ziracyariko zikora. UN rero abakozi baragabanutse benshi kubera impamvu za Amerika, n'akazi ntikazagira imbaraga kuko byahoraga. Kubera iki? Kubera ko Amerika yafunze. Mve kuri etape ya mbere, ntabwo nshaka gukora ibiganiro bibiri kubera umwanya. Ndahita nkomerezo nani ya kabiri nababwiye hariya muri introduction. Ariko izo service zizakorerwa hariya apahili nkuko bisanzwe. Muhagane, mwiruke, mufaulu, mugira umugisha muri gahunda zanyu. Sinibagirwa kubabwira ko ukwiye gutinyuka. Icyo nkivuge, utinyuke, ukwiye gutinyuka, ukagenda utinyutse wemye, nibwo uzufaulu. Naho iyo ugiye ugakayuka ukagira ubwoba, ntacu uzugeraho. Uzutinyuka, ubaze ibibazo kaya makuru mbabwira, ubaze, usobanuze, ushiruka ubwo busobanuzi, ubone uburyo usayidika. Kuko iyo utabashe gusobanuza, ugira ama fausse information, noneho ukiorienta nabi, ntubashe. Yewe ukwiye gusobanuza, nugira amahirwe ugahura na ofisa, musobanuza, umubaze, aragutegera, akuoriente neza mu buryo ugira ico wageraho. Ntukazupfa gusa kuvuga ngo ndagiye, ngo nibangaruye, ngo byarangiye, ngo nuko ndakundi ko sinagize amahirwe. No, insist, ubaza amakuru, ukomeze, uzafaulu. Tuje kuri point ya kabiri, ningira ikindi noba nibagiye nkacibuka ndakivuga. Point ya kabiri ni point ivuga ngo iki kiganiro nukibona kuwa mbere, kuwa kabiri uzatangira kuaplika kuwa gatatu. Ya nimero yabo yo guhamagara, ndatekereza iki cyumweru bababwira ko batangiye gukora. Niko ndekereza, kubera ko ibyumweru bishize arabayihamagaraga bakababwira ngo baratangira. Donc selon amaka atandukanye, nka hamwe navuze ngo hari abantu bataretse bandikaga kuri email, kandi bagashakishwa, bagahamagarwa, bakagenda. Ubwo rero ama email narayabahaye, ntaco ntakoze, ntaco nasize. Baje bayahinduye, sinibutse kukibaza, byo byaba ari ibindi nyine, twazitonda tukayasaba tukayabaha. Amakuru twavuze yo guhindura igihugu ya Amerika, narasobanuye neza. Nabonye hari umuntu malheureusement ko hari abantu banditse muri commentaire, ushobora kuja muri commentaire, banditse ko bo babikorewe.
wagize neza cyane wanditse, nabonye abantu babiri banditse, umwe ni uwavuba urebye mu message yavuba yaravuze ati niho ndi jewe narahamagawe narahinduriwe igihugu ca Amerika bampaye Canada, yaranditse. Hari undi wari wanditse zigitangira ama message azaba menshi n'abarandika ati rwose ndi Kakuma ibyo ngibyo twarabikorewe, we nti yadeterminie ko ari we uwanyuma niwe wavuze ko ari we, ariko nabahaye amakuru y'ukuri nzi neza aha yakorwa. Narivuze ko hari umuntu wanditse avuga ngo yabajije Nairobi ngo avuga ko ngo bitarakorwa, navuze ko biri Kakuma, zamutegera ibiganiro byanje neza, navuze ko pour le moment biri Kakuma, ariko avec les deux bafite igitekerezo cyo kuza gukomereza hariya za Nairobi. Navuze ko za Hayasi bo zahinduriye abantu, Hayasi ifitaho urugero yafatiyeho, hari abantu yahereyeho itangira kubahindurira, yahereye ku bari hasi, abari hejuru bo Hayasi yari itarabakorera, ariko UN yahinduriye abantu bake UN, ariko yo iyi systeme yazanye ntavangura, ntabari hasi, ntabari guhera ku muntu wari uraye ari Bugende kugeza ku muntu wari utaraja muri Jive, abo bose iyi message mbabwira muzabibona abari Nairobi. Naho abari Kakuma bose confirme ni affaire yabaye ko nababwiye bahamagara bakabaza batese uzi Igifaransa, ukavuga ati ndakizi cyangwa sinkizi, madamu hari cyazi arakizi cyangwa ntakizi, tuzakugarukaho. Abo bagarutseho rero nari nabwiye ko arabo twivuganiye mbere horaga tuvugana, ariko urebye no muri message yaraba confirmye ko we byagize n'ibintu nzi kandi byakozwe. Ubwo birakomeje, mureke kuvuga ngo se ngo bizohagera ryari. Iryo jambo nivuze mba mbeshe, nundi wo rivuga babeshe, iyo ni gahunda. Ushobora kuba barafashe bo, hari gihe bavuga ngo Kakuma barahagira 3 mois cyane, niko bakunda kubara, kuko urumva n'abantu Amerika, abantu bahagarikwe Amerika ni ibihumbi, ni benshi cyane. Wenda akavuga ati muri 3 mois nibwo tuzorangiza tuje Nairobi wenda tuhagire 3 mois, selo nuko bo babanzuye Nairobi tuave tuje wenda Uganda tuave wenda tuje i Burundi. Birya muza mubona kenshi mukumva ngo ko haragenda abantu b'i Burundi cyane, ngo ko haragenda abantu b'i Bugande cyane, ngo aba Nairobi hari iyo movement ibaho akama hagenda abantu cyane, mukabona imiryango myinshi kiragenda i Burundi cyangwa i Rwanda cyane. Niyo nubwo buryo barafashe ziyara bagahera ha, kandi biza biva bikaja biza bihinduranya, ibyo nimba muza mu bigenzura. Ubwo rero iyi system natekereza ko nayo ari kumeze, kuko ndibafasha usanga hari team runaka ishobora kuba irimo abantu runaka babaye selectionner, mbite komisiyo bafasha abantu babatuma muri mission Kakuma y'amezi 3, nibagaruka muzaja Nairobi, uko biba bigabuye bene uko, noneho ugasanga ntibabifatikanyije kubera impamvu zabo, cyangwa bakavuga ati okay wenda abadusabye aba bantu badusabye abantu tuvuge ibihumbi 15 ku rugero, okay reka dusaranganye, reka dufate wenda Kakuma abantu 1000, Nairobi 1000, Uganda 1000, ahandi bene uko nguko. Kandi jewe mvuze aho nabonye abankonfirma ama information, ariko ibyo za Zambia, za Zimbabwe, za biriya bihugu za Congo Brazza n'ahandi, ntabwo byobura. Kubera iki mvuga ngo ntibyobura? Nabo baba bakurikirana abakiriya babo, iyo badaye bakora nta kazi, iyo abantu bataje hanze nta kazi, iyo bata nibyashara, reka mbabwire ayo makuru, nibyashara intambara zitezwa ni bande baziteza, ni bande bategura inkamba abantu bazahungiramo, okay, ni bande bategura gutwara abantu hanze. Politike sinzanijamo cyane, ariko nibyashara bikorwa n'ibintu ubyinjiyemo cyane bo, naje birandenze sinabigazura. Ariko icyo nguhamiriza neza mpagazeho nuko ari gahunda zabo, barabyica bakabikiza iyo bashaka. Ubwo rero uburyo bahe babikora nibo babizi, ni nibanga ryabo. Conje natanze ni message yo hejuru nka 0.01% kwijana,
amabanga nayabo ntibonayambwira, sinonayamenya, ntibinandeba, ariko information en general navuze ko byahereye kakuma bizoza bikagana n'ahandi uko bambwiye. Ubwo rero ni ugutegereza, ntibiri kakuma kuwa gatanu ngo bigeze Nairobi kuwa gatandatu, turwamwa basoze ibyo biyemeje, abantu bakeneyeyo babasoreze, bimukira ahandi abantu babahakeneye babasoreze. Wenda ishobora kuba ari plan bihaye bati bizarangizanye no kwa 12 wenda undi mwaka tuzabandanye, simbizi ngakumye nabasobanuriye. Hayasi yavuze ngo ama resettlement twari dusigaranye yo gusoza umwaka wa 2020 ugusoza 2025, aho kuvuga ngo dufata abantu basha, reka tugire, reka dushiremo, reka dufate abo Amerika yarejese buzuze, bagira umubari bagena barahindurira abantu benshi. Kandi Hayasi nayo irakomeje, ntabwo irareka n'ubu irakomeje, kuko nayo yari ifite abantu benshi, kandi hirya yo kugira abo bantu benshi irashaka solution n'abantu bari bageze iriya imbere. Ubwo rero nizo ngingo zibiri zari zigenderewe none, ariko ibiganiro byacu birakomeje. Ya ma etape umunsi w'ejo wenda nimbona uburyo, ninumva mfite energy, nzakora etape ya munani, ni ya munani ambasade, muri ambasade ko bakora uko bigenda, mpereye kuri experience y'ibyo nabonye, mpereye kuri experience y'uburyo niransenya, kubera ko mfite gutanga ibiganiro gerageza kwiransenya. Ubwo rero ntabwo nzabatenguha, mwabakunzi banje mwe, inshuti zanje abakunda gukurikira iyi chaîne, ntugende udakoze like. Nutangira gukurikira ikiganiro usukora kuri like, byibura nakantu gatoya katagutwara inite katagira gute, nuko ni courage, bitera courage nyine. Hasigaye ibiganiro zacu nakagaruka, nimba ushoboye wiyabone kuri chaîne uri musha, utwandikire ati ndi musha, ngahe menyesha aho uri, mbwira ko ushoje ikiganiro, mbwira ko hari ico wungutse, hanyuma tuzakomeze umunsi w'ejo tuganire. Ndabashimira cyane mwese biyabonye mu guhera ku cyumweru. Rero ni karibu, ibiganiro byacu birakomeje. Shimira umuntu wanditse muri commentaire ngo yakurikiye ikiganiro, ngo gisharinga ngo mu bihugu bitatu. Warakoze, ndagushimiye ku mwanya wawe, ndagushimiye kuri sacrifice, kwitanga ugakora ibyo rwose. Imana iguhe umugisha. N'abandi turi kumwe tuzakomezanya. Ndabona imvura itangiye kugwa, reka nje mu rugo burije. Imana yo mu ijuru ibagasandire, turi kumwe ibihe byose.